Marieta and Josephat abaga fan Sagero fan di miti Florence abaga nyansi yabo. I think ninje ngoja namba ibere kusa namba isatu asa abantu bangite mamu wabo umuntu bangite mamu wabo mura mugambi uralire kubocha nyonko mubwati na mubwati cyasi cyaro mubwati no na malita. So ndosige daba mama wa mintu bya mana ina Marieta ne ngo kolega asiasa na Rubiri was commission asenga kie president yange gas lakini korukale sana chagerede gas na chagete muno modio kabo modio ka kolega asiasa matuka mange and in 1995 yes President Moi Dani nanda kambe kama director of youth candidate quarters second from office of president on youth matters Dr. Julio Chiambo ole women affairs anengara na masoma anengairana kara mo ganone gajanga te masiasa 2010 by election ya lenge karo twagote chukura chia 27 magara kaira oyonde mheshimiwa Manson akaira magara court batwale by election bugira asinga yona dagete njendo na alendire change ne Mugirango gasoikero kikinye kaiberu chukura kuibere ningi jabandi kibande tenga ningi buyeka bano wese bagate na ibeka nando kabaye ngikure yaji ko nganyara ni chebirwe so ayo yango devi gente nta kontara agenda siasa na jage to yanja kirasi ekatu akora debating club and I remember I used to win because town life is better than country life. So it's better to be a teacher than to be a doctor. So I like debating club. And adana abwate ready transistor. Abana alikuwa nyambaka saa 3:30 wategera leo katika bunge. Ndio kia leo katika bunge kia Kongo kisana. Akiendu abwata bajuma muna kasi mwamzandi babo George Anyona, babo Jofi, babo Matano, babo Shikuku. Nabona alikuwa nyambaka na nana wako karata tale kwa nseko nyuma nabona ko pere tirisa kabi ketene ngente gare manyanga na kingi kaendete. Andege ndukia le Kongo kia ketene stake kwa swa siasa. Ama swali bale ko boli. Okuwa yakora ngambale ngereti yabantu. Umuntu bakuli swali umuntu araka pension yaye. Umuntu ketene aruite tunenjogo na kiatara akano. Wali kuwa maswali na kipara keteta arosi na kia macha atara sigete. Nkaranga siasa nege ndekia gekurwa na abantu. So I've always loved politics. Okay.